pozdrav YouTuberi, pozdrav gameri. Dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo igrati Call of Duty Modern Warfare 2. Znači, Real War. U stvari, stvarni rat, to je druga misija. Pa počinjemo. Wow, what the fuck je. Dobro. Lagano je. Kjela vidi se. Dobro. Ajde još. Ajde još. Dobro. Wow. Pa gdje je jebo, gdje će padneš. Okej, još malo. Treba idem pravi. Okej, to je to, vrat. Good luck, baby. I'll see you on the far side. What the fuck? Hold on! Don't let go! Jebate. Malo da padne, hvala ti. Oj jebate. Dobra. Idemo. Okej, što sad idemo ovdje, a? Gdje idemo, vrti? Aj, pokaži mi. Aha, Roach, check your heartbeat sensor. senzor. Znači imamo You should be able to see me on the scope. za That blue dot is me. neprijatelja, okej. Gdje je ovo Any sad? unrecognized contacts will show up as Ajde, white dots. kapite me. Gdje idemo sad? Okej. Evo se ovdje. Wow. Roach, these muppets have no idea we're here. Let's take this nice and slow. You take the one on the left. On three. 1, 2, 3. Nicely done. Okej. Kako dobro roka, ne? Bombe ne treba. Puška jaka. Evo su još, brate. Vidim ja GPS sam. Aha, tu su. Same plan. On three. 1, 2, 3. Nice work. To je dobro. Nice work. Thank you, man. Thank you very much. Storm is brewing up. Okej. Gdje je ovaj? Tu su. Okej. Let's split up. I'll use a thermal scope and provide overwatch from this ridge. Sam idem, a? Use the cover of the storm to enter the base. You'll be a ghost in this blizzard, so the guards won't see you until you're very close. Keep an eye on your Ovo se heartbeat šunja, brat, sensor. sigurno je. Ano ga. Nice shot. Okej, brat. No bad.
vide. Captain direct comms. Head southeast and try to C4 at the fueling station. We may need to go to plan B if things go south. Good shot. There's a truck coming. Stay out of sight. Brate. Koja grafika, sinovi. Znači... Da! Ja sam oduševljen, brate, majke. He's mine. To je to, bravo majstor. Rokaj. Goveda. Gdje idemo tu? Nećemo, tu ih ima. A to treba ovdje da idemo. Ćemo da vidimo. Roach, the fueling station's near the northeast corner of the runway. Okej. Dobro. Neki auto. Sve. A. Okej. Okej. I'm seeing some activity on the Smo runway. vidjeli. Looks like 20 plus foot mobiles headed your way. Idem se. That's the fueling station. You found it. Dobro, smo planted. Idemo ovamo sad. I'm picking up more radio traffic about the satellite. Stand by. Got it. Oh, fuck. Sounds like the satellite's in the Evo su ovdje. hangar. Race you there. Oscar Evo Mike. su ovdje. Okej, ovdje sam na trojicu i to je to. Tu si jebe. Bravo. Šarej. Evo, te rokam neke ljude ovamo, evo te. To je to, sinovi. Ajmo, idemo. Pazi, pazi. Okej. Bravo, brate. Da, ljudi, brate, neki koliko dobre igrice, brate. Go upstairs and look for the ACS module. Okej. Ali ovamo 8 metra udaljeno. Nema nikog ekstra. Tu treba uzmem, idemo dalje. Roach, I've been compromised. Keep a low profile and hold your fire. Sad ujebote. Roach, go to plan B. Teraz ti si, a? Jes. To je to mrtvi. Hug the wall. We use the MiGs for cover and cross the tarmac to the southeast. Sad šta radimo, brate? Okej, brate, ajde. Ti nisi još niko sad. Idemo brate, ajde, rokaj ga. I cover mi, ajde. What, fuck? Gdje si, brate, ajde, idemo. Ubi ga, bre, rokaj ga, bre. Ajmo, kapitane, ajde, kapitane.
Znači otkrili, idemo, okej. Opa! Roka i poveda. Rush, take that snowmobile. Let's get the hell out of Jesi serio da ću dovozim ovo, bre? To je, to su imali, ajde, vozi. Roka je... O, fuck! Čekaj, ima mi pištolj, a? Ekstra, o, fuck! Daj, brate, nema me jebe. Imam pištolj ekstra, bre. To je to, Roka i sinovi. Roka je, brate. Fuck. Neki helikopter koji me puca, brate. Okej. Druži, izvini, ali veri. To je to, brate. Ah, fuck. Ah, fuck. Samo da me ne ubiju, da me ne ubiju. Ah. Vraćam se. No. Ovdje. What the fuck? Ah, brate. Koliko dobra igra je. Ah, brate, to je to. Mislite reći skoro, mislite seriji da ću... A, brate... To je to, brate, mi seriji... Spava... Ne seriji, brate... A, brate, ovo je... Mislim da vidite koliko dobra misija, ljudi... Znači, ako... želite da snimam još, znači... Ovolik, znači... Velik like, brate, na ovu epizodu i... To je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, like, share i subscribe. Pa se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, ljudi!